Que é intolerável que barbares mustachuts se comprometem nos plans de César. Quietat tabidit, arquitecte. Nos agraden pas que es passeiem per a lo seu. Lo seu... Marreita de boulet gâchis ou plat. Per junume unei qui creden. Qu'es creden a ru, be lo problema. Ah oh, e be place à la civilisation, la seu que la vam desbuscar. Que cara desgalesa per me. Tahat ket premi que César conta sustu, e que stimi... Ave, centurió. Què si passa, tribe sustageses? Los esclaus se planien de l'inactivitat, en nuiam. Les operacions que són per un moment suspenudes per amor de la securització del site. De què? Què de què? Recombai. Oh bé, n'est pas greu. Bon. Anglegus, que t'as dit, t'as évité los galès que cal tribeia la nuit. Un chantier de nuit, qui n'importe que. Ta plat comme votre bendase. Centurio, perdoname, mas dablos colaborados que m'indecis, e depèn tira... Non pas cred, quan de cops et que torna a dis, que tenés lo senyal. E quinei lo senyau deja? Quin ei lo senyal, putrent del cop, que quan li vi lo braç. Era per... Mais so catenem per Jupiter. Chut! So catenem per Jupiter. Cateni lo rapport dels explorais. Centurio, le camarade yo penchant que fa trop de bruit comme le petit architecte Malika dans zéro. Tourne-te als rengs! Est-ce que so que foutets? Qu'est-ce li bat lo bras? Més borignon! Ah, si. E coche d'abord, flau, ai boia li senyau. Ah, mais Centurio, esplorai nas a rapport. Mes un erdum! Ben aquí. Ah si, mes porat què, assim? Romia io de patros uns elunia a causa del gale. N'enteni pas, a causa de... Dels galers! Dau gale, humérus, sono lo replay. Ave Centurio. Tornàs així de tir, tros de pecs!